Pi sikat no. Yang atas sifat Rondolson, cai marbanyang. Oh. Dia kali ini. Hai. Cai kali kita pikwa. Hai. Dia habai dia ringkat bagi kot kislar kilong kibabiang. Kum kani number plate AR saya. Kani ketika kita new look basic VXI, tambah ketika top model 2019. Kadang day fast owner. Kira kilometer kadang yaitang. Sau pun hajar. Sau hajar. Kani ru kad basim ngalak penle ML05 mangai. Kamu pelat kan no menadong sedong pula ale api. Ke haban di kumtahi ngabu baik lai arpo. Lai arpo. Tekani pakai kaketan VXI dari arah Jakarta. VXI mah. Fresh private begini. Tek onar kadang di fast onar dekat basim ngalak penle ML05. Oke. Tek kador tek kadang bu bitang starting price kumtahi Arsteng tambah kadang duna. Arsteng labet pelat. Okay. Ini pakai ke arah Jakarta lai keten. Jakarta. VXI ke Rom Golden. Oke. Dari fast onar hi. Di orang grup 4 touch up hida langsung mau. Original pin be kan. Hoi. Dan kedek kan saja. Balong kat basim ngalak penle ML. Ini baju hi kador Arsteng tambah kadang duna kador. Oke. Ini part ketika keten hajar lain model. Model 5. Kini ul ada converted deh. Hoi converted. Ada beli ML. Tolong kikot kisar habai dari kikot kisar di biang lut borong. Di kador jo kani ngabu kumtahi arlai pesan. Arlai pesan. Kamu kita kador nang lak bani keren kan? Nang lak hoi. Iya. Kani part ketika all tu keten hajar arlai VXI. Arlai hoi. Kani kadang di fast onar bagi. Hoi. Di kikot kisar jangkar kat basim ngalak perle ML hi. Oke. Di kador jo kani ngasubu Arsteng tambah kadang duna. Arsteng. Begini kuat mencim EMI rolong. Allah. Yang tak. Ini part kani part ketika all tu indrat. Ketika standar hajar kasau model. Oke. Kikot kislar gi biangot ketika fast onar. Kador te ngasubu kumtahi silang berupusan tang duna. Berupusan. Oke. Ini part ketika all tu indrat BS6 standar. Oh ni. Hajar apa? Kham thamai. Kani te fresh private bagi. Fresh private. Tang kikot kislar gi biang kilometer kadang live pun riu hajar. Wis sambiang. Kan lu. Kador te ngampat nang raban pelak ya kador tengah dang subuh berupusan. Berupusan. Oh, nampiang ni. Tiga ni part fully loaded, showroom condition bagi kali ta. Oh, Empat touch up korang nang sa original paint bag. Top model. VXI top model 2021. Di corner te kelayat second. Tambah kador jo kini ngabu kumtahi haban de bag. License pesan. License pesan. Oh, kada yo lang betul alloy tu mah. Hai. Tiga ni part ketika auto indent VXI ketika top model Hajar Arkuway. Hajar Di Arkuway. corner kadang day fast ono. Ketika kilometer kadang yaitang 22,000. Kibat kikot kislar kilong kibabiang. Kador jo kini ngabu bag haban de. Lailak Hatsan. Lailak Hatsan bet. Best. Ini model Hajar Arksau. Maka dia fast owner kali. Jika kat basim ngalak penle ML05 mentah tengah 4 le. Oh. Jika kador jo kini ngabu punta arnyo pesan. Arnyusan. Kini pat kadi ko untuk kita nulog basic hi kajuk model Hajar Arksau. Di Kani mana lang la touch up hi clear outside. Oke. Tambah ka fresh be engine. Hai. Di kadang di fast owner hi tambah kador jo kini ngabu arlak ndrupo. Arlak ndrupo mo. Kini pat kadi ka LXI untuk kita LXI. Or. Kini pat kador jo kini ngabu kumtahi lailak san. Lai san pesan. Hai. Oke. Best kali teh. Oh, kami udah fresh. Untuk kita new look ketika basic Hajar Arksau. Kini part kador jo kini ngabu lailak live pesan. Lailak live pesan. Hajar Arksau mo. Tadi Hajar Arksau. Arsan ko. Arksau mo. Kini kimde converted kini original ML ya. ML bagi. Kita ki barang suli ML be nasional nasional. Nasional bet. Ki bang nampak le na barte kimde kini apa. Oke. Kini part ketika untuk kita ketika basic new look ni. Lalang kum katok modal hi, sama kawan sekentong. Hai. Tadi model Hajar Arksau fast owner, dekador jo kini ngabu kumtahi haban de lainyo pesan. Lainyo pesan. Oke. Kini pat ketika Swift, ketika model Hajar Arksau optional hi. Kadang di fast owner kilometer kadang ya tang arpun riu Hajar. Dekador jo kini ngabu kumtahi riu Prapo. Kini pa kala ada lokal ni. Kalau turis tu lah thon. Kamu pilih dahap di lang bat. Oh, ini ailang bikuntu badan, ailang bikuntu. Kini Riu tempat dia betul. Riu lak Prapo. Riu Prapo. Kini tempat dia dah. Oh, oke. Jadi part ketika Alto 800 VXI, ketika VXI Plus alam top model ni. Ketika Hajar Arpuar fast owner. Di kilometer padangnya Arpulai Arpun riu kuntang. Oh, bagi kot kislar ki biang kador jo kani ngasubu lai arpsan. Lai arpsan.
nang piang pula. Ini tengah patahnya. Bas. Ibu kali kiba kidor kiba la banya. Dang lah Kota kibre ban tiet. Bisit dang lah. Piang pa kan. Tik wagan ar film. Kati bukan ar kati. Ada mesin lah. Ketika ngan tang di ketika 4 Juli mana gitu deh. Buat keli ha. Kati nggak ada beli ML mentah, setang bukan cetak nomor gitu. Kati berapa? Kati es. Kali tu biang sudah tu ham. Piang pelan. Ngatang balat nak accident dah kali. Itu buat tingkuk nak saya ngam tahu kan. Hai. Kini pada ketika bukan R, ketika VXI top model. Lawan Arajar kat lain model. Ke ono jongka te lawan third owner. Tambah ke rong korup padang sa original be. Te dor jongka ngabu Arlak live sa. Arlak live. Dang tunah. Ada VXI tu mah. VXI top model. Pang lampas pat. Dak sa original be mari. Le robing itak lah. Pelai mana kan ni sulong basu le robing malam malam. Abu bi kumni kan kali apa Piang. dengan EV engine set. Tingnya pet kini engine juga ni kali. Cing ibang. Asa bakut ni tenat ha. Fresh bat je kali tu. Untuk accident tu air. Tenat. Te kini ke jaka ki khot ke jaka ke Ini ini yang ka. baik light core. Tambah kini yang ka light core lat dau siap. Lat dah siap deh. Te kamu dah poin ni piwat pe kata petroleum barat. Petroleum percaya kata salam. Kini song lat dau siap lah tu Lat dah siap. Te sayawan pak kiba kuat kali bebedor. Saya Kini kendu. pada kini Arajar kanyo. Kadi ke diesel, take honor, take ayat second owner. tambah kalau iruk nga ailang kum tu bet LCD ru kadan hapo. Okay. Take ni kador so kani ngabu bet kum tah bande silak ndai pesan. Silak na pesan. Best kan. Top. Kita karang. Minta kilawan biang kum gani design mah kita kali Mahindra. Wan biang kum ni. Ngalim ne kali rehat sulong nak kenta wa dan kayo tak telading apa dem. Kin dapat stas pin lingo ala. Ya mut kali pi wi jing kali. Simut ki pokwa sim kum gini kali dai. Ki don kali barim joki di long man exchange. Kalong oi. Kidan pat ya katu kan yang pat ni page kama. Page saya kata. Kalong tangila biang kamar ki mo ni sedisa ni senang ban ka sumber kan. Te Saiwan perlok. Kani ke caka berarti kali second hand kiba bedor sudah. Kim day teki kali no luxurious begini digi mun gini digi kali patba. Te ni baba Randolph di ba la macamnya iba trehok kangkam. Te keluar iban pendek pikat Islam tak ngapuk sisi arsengi. Te senang wan fed, senang wan wat. Gani kali badan ni. Ngaso kani tang lailak. Tahi. Te kat kum gijing thu jong I hi te. La don kan no gijing thut Iเป็นเบ็ดเป็นชนายเป็นบ้าน้องตายสะตรวจดีแต่อมตั้งกินกีคาลิเรตอีเดรุกินกีปิกอัพทางนี้ดันกีบางามติบชุกินบดังดีเนี่ยตั้งบาคุมกินซุปเปอร์แครีรุกิดันอีองดันกีบลาอีลาเด็บดีแต่Kom tahi yang sebut phone number jing I. Sa phone ni mapi. 10,000.